Bu babamların evi Danskaya Eki 1944 senesi bundan dolayı sürgün ettiler. Babam Topuz Şükri. Выходец из села Айвасыл, имам Ялтинского региона Осман Топуз часто приходит к дому, где родился его отец. Сейчас здесь живут другие люди, и облик дома изменился. Duvarın içine incir deregi o seredi. Biz 90 senesi kaçan göçüp geldik. Babam deyende duvarçı incir deregi var. Yur varıp bakayık. Kesek av derek o vakti 90 senesi gelin balalıkta olan incir deregi avlende anda o seredi. Şimdi kestiler atlar, bir şey kaldırmadılar, bir tamircuk kaldı avre. Айвасыл – село с древней историей. До депортации крымских татар здесь проживало более 2000 человек. Aşağı mahalle, orta mahalle, yukarı mahalle ve araba yolu var idi bunda. 4 mahalle var idi o vakti. 3 tane cami var idi Ayvas'la. Aşağı mahalle, bu Şincikhan'da biz tamir ettik. Orta mahalle ve yukarı mahalle. Yukarı mahallenin camisini dağıttılar, anda bir şey kalmadı. Ama orta mahallenin camisi Turuy. Ulyanova 28 avra sokakçı. O anda bir 5-6 koranda yaşayırlar o caminin içine. Колоритные домики с балконами и резными карнизами, теснящиеся на узких улочках, живописный вид на южный берег. Это типичный пейзаж Айвасыла. Местные жители здесь выращивали табак, а еще Айвасыл был известен своими пышными садами. Bir tonnaya kadar alma vergen direkler var ekan o vakti evvel. O kadar balaban, o kadar yaxşı bakar ediler o direkleri. Bunda bu tarafa mana topuzların bahçeleri var idi. Karbabalarımızın çoksu fındık var idi. Hayvanları var idi. Koylar tutar ediler. Bu tarafa gitseniz anda uçkoş. Ana dağlar, uç tane dağ birbirine bakar. Uçkoş degen bir yer. O tarafa gitseniz yukarı anda Sıçan Bayırı var tepeye. Andan doğrusu yaylaya tepeye. Anda onların hayvanları tutar ediler anda. После выселения 1944 года в Айвасыл привезли новоселов. Деревню переименовали в Васильевку, а в 60-е годы упразднили и включили в состав Ялты. Сейчас это микрорайон города. Çoksu 90 senesi geldiler ama bunda yerleşip olamadılar, toprak alıp olamadılar. Kayıp gitken ediler. İşte bizim kim geldi, kim kaldı bunda, biz bundadır işte. Bana ana vatanımıza, baba dedelerimizin topraklarına gezeyirik, camileri tamir edeyirik, kurayık, hepsini yanıdan göçürüyük diye işte. Одну из мечетей выходцы из Айвасыла отреставрировали своими силами. Ее 30-метровый минарет, который виден отовсюду, стал украшением поселка и символом возрождения народа.